салому алайкум мардум. Мана як сар гови буғузи наздик ҳай бародаро. Якта гусала кардагай, дуюм гусалашта буғузи наздик ҳай бародаро. Карпати қирғизи. гови карпати қирғизи ҳай бародаро. хушту тамошо кунед. нашоди саломатиш, аҳлиш ҳама ҷиҳата ягон камбудӣ надорад. барои 4 синаш хушрӯ кор карданашам ба гарантия ба кафолат метем. гова фасониша тамошо кунед. гов ҳами қадар меша бародаро. якум гусалагишда то 15-16 литр шира додаги говай. гови таҳдонай бародаро. ҳама ҷиҳата говай. гови ғавси паҳми аҷоибай. саломатиш бовар кунед лубои чия мехӯрад. саломатишам беҳад зурай. гови фасони аҳли аҷоиб. ина тамошо кунед. синаву барша тамошо кунед бародаро. ина сохти синае бародаро. ҳозир синавоша меқапем нишон метем. ина аҳлиша тамошо кунед бародаро. ина ба ҳазур мебиёи синавоша меқапи чӣ мекунӣ ягон чӣ кор надорад. барои 4 синаш хушрӯ кор карданшам гарантия метем бародаро. гови аҳлай, гови таҳдонай. иншоалло дар насиби касе боша раҳматша мегӯяд. ина ҳоли вақт дорад барои зоидан. ина халтаи синаша тамошо кунед бародаро. ҳоли як намуде ина халта синаш бародаро. як намуде сина мекунад. иншоалло одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. примерно ягон 10 рӯз вақт дорад барои зоидан бародаро. 10 рӯзи дига вақт дорад барои зоидан. ина гова паҳмиша тамошо кунед бародаро. каседа маъқул шуда бошад занг мезанед, харидорӣ мекунед бародаро. мошоаллоҳ говай камбудӣ надорад бародаро. гова паҳмиша тамошо кунед. синаву барша тамошо кунед. халта синаша тамошо кунед бародаро. аввал парвардигорай гов аҷоиб говай. каседа маъқул шуда бошад занг мезанед, харидорӣ мекунед, муомила карда метем. дуюм гусалаша мезояд бародаро. буғузи наздик примерно 10 рӯз вақт дорад барои зоидан. масъалаи нархаш бошад бародаро 31 000 сомонӣ. 31 000 сомонӣ мегӯем. боз муомила дорад плюс дастсафка дар любой ҷои тоҷикистон дастсафка кара метем. 31 000 сомонӣ. каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ мекунем бародаро. мана бародаро яксар гови дуюмзой, гови талғир, гови тоҷикистони худмон бародаро. мақсад дар ягон ҷо омадагӣ гов нестай. дуюм гусалаша нав зоидагиай. гусалачаи чорнипёстри ала зоидагиай. гусалачаш модача бародаро. 10 литр шир дорад бародаро. 7 литр ширда ба гарантия ба кафолат метем бародаро. 7 литр беғайри ҳамин гусалачаш ба гарантия ба кафолат метем. каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ мекунед. аҳли осонҷӯш ягон хел камбудӣ айбу нуқс надорад бародаро. хӯрдан, саломатӣ, шартазанӣ 1 ҳафта ба гарантияш метем бародаро. саломатишам ягон хел камбудӣ надорад. аҳли осонҷӯшай. иншоалло говда камбудӣ дида намешавад бародаро. каседа маъқулай занг зада харидорӣ мекунед. гусалаш сатиен мака дандонша кушай. ин макиданои гусалачашай бародаро. аз дандоноша тамошо кунед. ина 6 дандони говӣ дорад бародаро. 2 дандони гусалагӣ дорад. дуюм гусалаша зоидаи говай. ҳозир ҷӯшиданошаро мебинем. ҷӯшиданош бародаро. ина айни ҳол 7 литр шир беғайри гусалат 7-8 литр додестай. мо 7 литрашта ба гарантияш метем бародаро. ина ягон хел шартазани, ягон хел айбу нуқс надорад. 4 синаи осон ҷӯш дорад. ай хафоҳои синаш тамошо кунед бародаро. ина иншоалло як оилада ширш бемалол таъмин мекунад. гирифтаги одам иншоалло раҳматша мегӯяд. ина синаву бариш беҳад фасон гова. сура гардонем. ина бародаро. мошоаллоҳ говай. гардонем.
гусалачаш модача. бародаро гова хушу тамошо кунед. масъалаи нархаш бошад бародаро 21000 сомонӣ, 21000 сомонӣ боз муомила дорад плюс дастафка дар любой ҷои тоҷикистон. 21000 мегӯем, боз муомила дорад бародаро. ҳама ҷиҳата гова ягон камбудӣ надорад бародаро. иншоалло одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. салому алайкум мардум. мана як сар гови дуюмзой чорнопиёсри ала зоташ бошад чорнопиёсри ала нав зоидагиай гусалачаи буқачаи оригиналча зоидагиай тоза пародаи алаи чорнопиёсри зоидагиай гова хушрӯ тамошо кунед. зоидагиша 4 рӯз шудагиай. 4 рӯз мешавад гусалачаи буқачаи мошо аллоҳ кардагиай. синаву барша тамошо кунед. чочои обуди як хела дорад. стойкаи гова хушрӯгиша тамошо кунед. ягон камбудӣ ё айбу нуқс надорад. масъалаи шир бошад 14 литр шир дорад. 10 литр шир беғайр аз ҳамин буқачаш ба гарантия ба кафолат метем. 5 литр саҳар 5 литр бегаҳ меҷӯшем. боқимондаш ҳамин буқачаш хурдестай 10 литр шир беғайри гусалачаш ба гарантияш метем. дуюмзой гова 6 дандони говӣ дорад, 2 дандони гусалагӣ. ҳозир гова ҷӯшиданша тамошо кунед. сартем маҳ кард гусалачаш. маҳкиданои гусалачиша тамошо кунед бародаро. ина буқачиша бинед. иншоаллоҳ ояндаш хуб аст. ина даҳанша бинед бародаро. ин дандоноша бинед. ина 6 дандони говӣ дорад, 2 дандони гусалагӣ. биёед гусалаша ман гирам ҷӯши. ина ҷӯшиданоша тамошо кунед бародаро. ина фантан аст, фантан. 4 синаш як хел кор мекунад. осон ҷӯш аст. ина бародаро. ҳар 4 синаш як хел кор мекунад бародаро. ина хапен гусалаша. ин сохти синаи говай бародаро. як вақта сина кати видео карда истодем. ина халта сина. ина синаша таран карда чина. ина халта сина бародаро. ин синаша тамошо кунед. ина сохти синаи говай. ҳозир гова раҳгардиёша тамошо кунем. се раҳгардон сартен гусалачиша. ина бародаро. ина буқачаш. ина говай. гардонед. каседа маъқул шуда бошад бародаро занг зада харидорӣ мекунед. мошоаллоҳ говай. ягон хел камбудӣ дида намешавад. гов ҳамин қадар мешавад бародаро. дорен амҷа. антар пеш кашин. ина стойкаи гова тамошо кунед. каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ мекунед. ҳама ҷиҳата говай 10 литр шир беғайри гусала дуюмзой гусалачаи буқача. нархи гов бошад бародаро 25800 сомонӣ. 25800 сомонӣ. боз кам тарак муомила дорад. плюс дастафкаам дар любой ҷои тоҷикистон дастафка кара метем. 25800 сомонӣ муомила дорад. дастафка кара метем. каседа маъқулай занг зада харидорӣ кунем. беғайри гусалаш 10 литр шир гусали буқача гови дуюмзой. ина занг зане муомила карда метем. гирифта баракат ёбем бародаро. ина бародаро мана аксар гови сеюмзой гови местни маҳаллӣ ай бародаро. маҳаллиҳои худмонай. ин гусалачаи 2.5 моҳа ғуноҷинча. 2.5 моҳ шудагиай зоиданша бародаро. 17 рӯза ё 18 рӯз шудагиай буқа мондагиан. гоҳ худуш бо буқа рафтагиай. ин гусалае ки дабарш ҳай сеюм гусалаш ай бародаро. агар иншоалло насиб гирифта бошад, буқа мондагишон гирифта бошад, чорумша мезояд. гоҳ хушрӯ тамошо кунед бародаро. хурдан саломатиш ягон хел камбудӣ дида намешавад. ҳама ҷиҳата говай. масъалаи шири гов бошад бародаро 10 литр шир дорад. 7-8 литр мегирем. 7-8 литр шабу саҳар мегирем. боқимондашам гусалаш мехӯрад. оли гусалаш ай шир буромадагӣ нест бародаро. лекин алаф эм мехӯрад. гусалачаш алафхӯр эмхӯр шудагиай бо очашам мемакад бародаро. ҳозир дандонои гова тамошо мекунем. қати ҷӯшиданош. ина дандонои гов бародаро. гов гови ёшай. ҷӯшиданшай бо нишонтем. ҳозир ҷӯшиданоша мебинед. 4 синаи ободи осонҷӯш дорад бародаро. ина ба ҳазур меҷӯшем.
oson juşay. Çor sinash ya xel kor mekanadi xeli. Saxjush paxjush neste mesha tamom. Şirşam şiri gavsi khuşru dorad bardaro ina. Tamosho کنید. این خالت سینه‌ش تماشا کنید بردار اینه. آدم گریختگی ان شاء الله رحمت شه میگه. گوسالش ساعت ماکیدناش هم بر بینن. این ماکیدنای گوسالش ببینه. برادرو. کسی دا معقول باشد زنگ زده خریداری میکنه برادرو. یگان خیلی کم بودی، یگان عیب و نقص گفتنی گپ نیست برادرو اینه. همه جهت گواه. نه، راهگردی هاش مقصد یگان خیلی کم بودی دیده میشه. گردونه. برادرو مسئله نرخش باشد 19800 سومونی. 19800 سومونی. باز معامله دارد پلوس دستافکا کسی دا معقول باشد زنگ زده به حضور به دلی پر خریداری میکنه برادرو اینه. گوسالش بینه با قوت های و شیری خوب دارد. کسی دا معقول های زنگ زنه معامله کرده میتیم گرفته برکت داریم برادرو. سلام علیکم مردم. من یک سر تازه گوی سیاه کرپت قرغیزی. سیاه کرپت قرغیزی گوی تازه قرغیزی برادرو. دویم گوسالش نو زویدگی. ای بقای سمنتال بقا رفته بوده است برادرو. گوسالچه بیلیگلاف زویده دودگی برادرو. زویدگیش 3 ساعت میشود برادرو. 3 ساعت اینا گوسالچه مودچه دارد. 3 ساعت شدگی زویدنش برادرو. گوسالچه مودچه زویدگی. گوه خوش رو تماشا کنین. کارتینکه به حد مالی فسانی عجایب. یگان خیلی نقص و عیب گفتنی گپ نیست دیگه. گوه خوش رو تماشا کنین. اشد اوسانجوشیش اهلیش سلامتی همه جهته با کفالت و گارانتیش میتین برادرو. یکم گوسالش تا 10-11 لیتر شیر دادگی گواه. یگان خیلی نقص و عیب گفتنی گپ نیست. جوشیدنش هم تماشا میکنین برادرو. این گوسالچش گوسالچه عجایب فسانک زایدگی. نوازی جوشیدنش تماشا کنید برادرو اینه. 4 تا سینه آب بودینه. آسان جوش برادرو. نه. 4 سینهش رنگ فهمتن کار میکنند. آسان جوش اینه. برادرو تماشا کنید. این ساخت سینه گوه تماشا کنید. جوشیده ویدیو کرده سین برادرو. قفوهای سینهش تماشا کنید برادرو اینه. سینه و برش تماشا کنید. کسی دا مخبولای برادرو زنگ داده خریداری میکنید. از گوسالچ سرتیم. خیس نه برادرو تماشا کنید. کسی دا مخبول شده باشه زنگ زده خریداری میکنید. ماکیدن های گوسالچش نه برادرو. این ماکیدن های گوسالچش گوه رو تماشا کنید. دویم زوی گو همین زایدگیش دویم شه گوسالچه مودچه زایدگیش 3 ساعت شده. 3 ساعت نه گوسالچه دارد. کسی دا محقولای برادرو زنگ زده خریداری میکنه. ماشاءالله گوه. مسئله نرخش باشد برادرو 3800 سومونی. 3800 سومونی میگه. باز معامله دارد پلوس دستافکه در لبای جای تاجیکستان با دستافکه کرده میتی. کسی دا معقول شده باشد زنگ زنه خریداری کنید برادرو. نه گاو جان ای گاو جان. نه گوی تازه